Yes, kaze nk'ibisanzwe aho dukurikiye tukaba tugiye kugaruka mu makuru agiye atandukanye avugwa mu mikino. Amakuru yacu turayahera mu ikipe ya Rayon Sport, aho Rayon Sport yatangiye neza shampiyona. Nyuma yo kuyitsinda imikino ibiri yose ya shampiyona y'umwaka ushize wa 2024-2025, Rayon Sport ibifashijwemo na Ndikumana Asumani ukomoka i Burundi yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2-0. Kuwa gatandatu tariki ya 13 Nzeri 2025 nibwo shampiyona y'abagabo y'icyiciro cya mbere yakomezaga hakinwa imikino yindi y'umunsi wa mbere. Umunsi mu yari hanzwe amaso cyangwa se umukino umwe mu yari hanzwe amaso kuri uwo munsi ni wahuje Kiyovu Sport yari yakira ikipe ya Rayon Sport kuri Kigali Pele Stadium saa 12:30 z'umugoroba. Murera yatangiye imikino ibanza kurekera urucaca umupira maze yo kuwufata igahita wihutisha igana imbere bashaka rutahizamu. Ibi byaje kuyibyarira umusaruro maze isoza igice cya mbere iyoboye n'igitego 1-0 cyatsinzwe na Ndikumana Asumani. Murera igitangira igice cya kabiri yahise isimbuza ikuramo Sindi Jesus Paul ishyiramo Azizi Basani. Izi mpinduka bivuze ko igiye gukinisha ba myugariro bane barimo Rushama Chris, Nshimiyimana Emmanuel Kabange, Serumogo ari iburyo na Nshimiyimana Fabrice ari ibumoso. Iyi kipe kandi yanashyizemo abarimo Bigirimana Bedi na Adama Bagayogo basimbuye Niyonzima Olivier Sefu na Habimana Yves ku munota wa 54. Igice cya kabiri nta kintu kidasanzwe cyerekanye usibye gukanirana ku makipe yombi, aho ikipe ya Kiyovu Sport yashakaga kwishyura ku bakinnyi nka Miss Cedric mu gihe Rayon Sport yashakaga igitego cya kabiri. Kiyovu Sport nayo yakoze impinduka zitandukanye zirimo gukuramo Byiringiro David, Niyo David na Moise Braya basimbuwe na Tabu Crespo, Wineza Rene na Ishimwe Jean Rene. Iminota 90 isanzwe y'umukino yarangiye Rayon Sport kiyoboye n'igitego 1-0. Hongerwaho indi minota 3 ahi iri kurangira Umurundi Ndikumana Asumani yatsinze igitego cya kabiri n'umutwe nanone nyuma yo guhabwa umupira mwiza na Ndayishimiye Richard wanitwaye neza muri rusange. Umukino urangira iyi kipe ibonye amanota 3 ya mbere muri shampiyona ya 2025-2026. Mu yindi mikino yabaye, Police FC yakiriye Rutsiro FC inayitsinda ibitego 2-1 byatsinzwe na Byiringiro Rage ku munota wa 22 n'umunota wa 77 kuri penalite, mu gihe cya Rutsiro FC cyatsinzwe n'umunyezamu Niyongera Patience ku munota wa 77 w'umukino. Mu karere ka Bugesera, ikipe ya Bugesera FC yatsinze Gicumbi FC izamutse mu cyiciro cya mbere igitego 1-0 cyatsinzwe na Isingizwe Rodrigue ku munota wa 12. Undi mukino wabaye mu karere ka Huye, ikipe ya Mukura Victory Sport yahatsindiye Musanze FC igitego 1-0 cyatsinzwe na Joseph Saki ku munota cyangwa se mu minota 2 y'inyongera ku gice cya mbere. Ariko uyu musore anabona ikarita y'umutuku mu gice cya kabiri mu gihe Tenser FC i Rubavu yanganyije na Gasogi United 0-0. Umukino wafunguye shampiyona kuwa gatanu tariki ya 12 Nzeri 2025, Gorilla FC yari yatsinze AS Muhanga ibitego 2-0 byatsinzwe na Nduwimana Frank na Mudeyi Musa. Biteganyijwe ko kuri iki cyumweru saa 9 z'amanywa ikipe ya AS Kigali izakira Amagaju FC kuri Kigali Pele Stadium, mu gihe umukino wagombaga guhuza APR FC na Marine wasubitswe kuko iyi kipe yari mu mikino ya Sekafa Kagame Cup 2025. Yes, dukomeze tuve mu ikipe ya Rayon Sport tujye mu ikipe ya APR FC. APR FC yasezerewe muri Sekafa Kagame Cup nyuma yo gutsindwa na Al Hilal SK yo muri Sudan ibitego 3-1. Ikipe y'ingabo z'igihugu yari ihagarariye u Rwanda yasezerewe mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup 2025 itarenze kimwe cya kabiri. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 Nzeri 2025
kuri stade ya KMC habereye imikino ibiri ya kimwe cya kabiri y'irushanwa riterwa inkunga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, Skafa Kagame Cup. Ubwo abanyarwanda bari bahanze amaso ni uwahuje APR FC yari ihagarariye u Rwanda na Al Hilal yo muri Sudani. Aya makipe yombi yari yahuriye muri iki cyiciro mu mwaka ushize. Ikipe y'ingabo yabanje kubona izamu itsindiwe na William Togi. Ntabwo yagize amahirwe yo gukomeza kuko yaje gutsinda ibitego 3-1. Abanyasudani batsindiwe na Sande Damirer, Ahmed Salem na Abdelaziz Taha. Bahita bakatisha itike y'umukino wa nyuma. Al Hilal izahura niza gusezerera indi hagati ya Singida Black Stars na KMC zombi zo muri Tanzania. Izi zombi ziri gukinira kuri stade ya KMC. Nubwo ibitsi ibikombe 3 by'iri rushanwa, APR FC nta na kimwe irabasha gukura hanze y'igihugu. Yes, dukomereza hano ku basifuzi ba Rwanda Premier League, ariko mbere yuko dukomeza aho turakanda subscribe, wayikanda ugakanda like kuri iyi channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Abasifuzi ba Rwanda Premier League bashyizwe igorora. Abasifuzi bo muri shampiyona y'abagabo y'icyiciro cya mbere y'umupira w'amaguru babwiye ko bagiye kongererwa gahimbaza musiki bahabwaga ndetse bakoroherezwa ingendo mu gihe bagiye gusifura mu ntara za kure. Mbere yuko hatangira umwaka w'imikino wa 2025-2026 n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, Shema Ngoga Fabrice uyobora iri shyirahamwe yafashe umwanya wo kugirana inama n'abasifuzi basifura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Mbere yo kugira ibyo abasaba, Shema yemereye aba basifuzi ko ibyo bahabwaga bigiye kwiyongera guhera ku mikino iteganyijwe uyu munsi. Ubwo ni igihe Gorilla FC yakinaga na Muhanga kuri Kigali Press Stadium saa 9 z'amanywa. Mu nkuru nziza aba basifuzi babwiwe nuko agahimbaza musiki bahabwaga ku mukino basifuye kagiye kuva ku bihumbi 47 by'amafaranga y'u Rwanda kakagera ku bihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Perezida wa Ferwafa kandi yabemereye ko guhera ku munsi wa 3 wa shampiyona abazajya bajya gusifura imikino mu turere turimo Rusizi na Rubavu bazajya bagenda umunsi umwe mbere kugira ngo babashe kuruhuka bihagije, kugira ngo babashe gusifura bameze neza. Nyuma y'ubu butumwa, uyu muyobozi yagejeje ku basifuzi mu nama yabereye mu mujyi wa Kigali, nawe yabasabye kuzaba beza kurusha uko bari umwaka ushize warangiye baterwa amabuye na benshi. Yabasabye kandi ko bakwiye kuzagira uruhare mu migendekere myiza ya shampiyona kuko mu gihe izacuruzwa nabo bazabyungukiramo. Akaba ari uko bimeze hano kuri uyu muyobozi wa Ferwafa uzanye icyo bita imbaraga nyinshi muri shampiyona y'u Rwanda. Yes, tujye mu ikipe ya Azam FC, aho Azam FC yashoye byinshi kugira ngo igumane Feitoto. Ikipe ya Azam FC iri mu zikomeye muri Tanzania yemeye guhararenga ibihumbi 300 by'amadolari kugira ngo ibashe kugumana umwe mu bezi ifite, Faisal Salom Abdallah uzwi nka Feitoto. Feyi ukina hagati mu kibuga yari amaze iminsi ahugiye ku kazi k'ikipe y'igihugu y'abakina imbere mu gihugu CHAN. Yari iri gukina imikino y'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'abana muri shampiyona z'imbere mu bihugu byabo. Nyuma yo kugaruka mu kazi ka Azam FC, uyu musore w'imyaka 27 yahise ashyira umukono ku masezerano mashya azamugeza mu mwaka wa 2027. Ni inkuru yamenyekanye ku wa 4 tariki ya 11 Nzeri 2025. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru bya Tanzania avuga ko Feitoto yahawe ibihumbi 308 byose by'amadolari kugira ngo yemere kongera amasezerano mu ikipe ya Azam FC. Uretse ibyo kandi, uyu mukinnyi ukina hagati mu kibuga yahawe imodoka iri mu bwoko bwa Toyota Anaconda MV ndetse anahabwa inzu iri mu zigezweho muri Tanzania. Bivugwa ko kugira ngo yongere amasezerano byagizwemo uruhare na Vice President w'ikipe Popati. Ibi byahise bikuraho amakuru yajyanaga uyu mukinnyi muri Simba
yo muri iki gihugu n'ubundi, cyane ko ari nayo yari imaze iminsi yarashyize imbaraga mu biganiro byo kumukura muri Azam FC, akaba ari ukubyitwaye hano mu gihugu cya Tanzania muri ikipe ya Azam FC. Yes, dukomeze kuri iyi nkuru aho batubwira ko Ferwafa na Rwanda Premier League byasinyanye amasezerano. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa n'urwego rushinzwe gutegura shampiyona y'abagabo y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, Rwanda Premier League, byasinye amasezerano y'imikoranire agamije kunoza shampiyona. Kuri uyu wa kane tariki ya 11 Nzeri 2025, perezida wa Ferwafa Shema Ngoga Fabrice ari kumwe n'umuyobozi wa Rwanda Premier League Haji Mudaheranwa Yusuf bahuye n'abasifuzi bo mu cyiciro cya mbere maze bagirana ibiganiro mbere y'itangira rya shampiyona. Iyi shampiyona yari iteganyijwe gutangira tariki ya 12 Nzeri 2025. N'ibiganiro byari bigamije gukeburana harebwa ibitaragenze neza mu mwaka w'imikino ushize wa 2024-2025 mu gice kijyanye n'imisifurire, cyane ko hatunzwe urutoki kenshi kuri iki gice kijyanye n'imisifurire. Nyuma y'iyi nama, perezida wa Ferwafa n'uwa Rwanda Premier League bashyize umukono ku masezerano akubiyemo amabwiriza azagenga shampiyona muri uyu mwaka w'imikino. Ni umuhango wabereye imbere y'abasifuzi bahise baniyemeza kuzagerageza gukora inshingano zabo uko bikwiye no kuzarangwa n'ubunyangamugayo kugira ngo shampiyona izagende neza. Ubuyobozi bw'iri shyirahamwe kandi bwabamenyesheje ko mu rwego rwo gukomeza kuzamura ibyo bahabwaga, agahimbazamusyi bahabwa kagiye kwikuba inshuro zigera cyangwa se zirenga ebyiri, kandi bagakomeza gufashwa mu myitozo yabo ya buri munsi ibafasha gukomeza kuzamura urwego. Mbere y'uko shampiyona itangira kandi amakipe yose yarasuwe yibutswa amategeko mashya agenga imisifurire mu rwego rwo kugira ngo imikino izagende neza mu mwaka w'imikino wa 2025-2026. Ibi byabaye ku bufatanye bwa Ferwafa na Rwanda Premier League. Yes, akaba ari aha rero dusoreje amakuru yacu by'umwihariko yavugwaga mu mikino, aho turakanda subscribe wayikanda, turakanda like wayikanda, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye hano kuri iyi channel. Turabakunda mwese, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda neza.